Rais Uhuru Kenyatta. Huduma za jiji la Nairobi NMS sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500, hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000, hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200, hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100, hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500, hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500, hospitali ya Undugu High-Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Ndizi TV ubwensu bumugushi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkino nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi niji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo tore nekirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo gikubiki rumukia yaunchuka na koba obwonchorelia obubokororekana asumurubilio gwe sabaria yobonchorelia nigo tokwemanya amanke igoro yogo chako obwonchorelia koremerelia na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tokwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobo koro obwonchorelia bwebirenko bigoro mwanchio mulina kwaria ririme yo murubiri gwe sabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikitegeko 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Kureya. Chingi gikero cyumugusi no murobyo bwegekoro cyumugusi uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinge yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayu no mumina nero karansana abanda ari nyumba manyasa ba karansite nyaro komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru gichinyiga kirecho tingekero cyumugusi agano tokuriga mangi tokwana mangi kera tokwanira igoro ye tingekero cyumugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso etunde baba ngai
Omogasomo y'omwancho murigereria Ondizi TV na ande tumeranire asemesa ya mang'ana maya y'echinsa isano na ibere kerorire rituko lya Jumatatu chitariki ni 13 mutenyi noyo 12 umwaka w'echiribu 2020 noyomo ngogo saba obeime ya Ndizi TV nero wansubo mugusi kolende nabagotobwatia wetera sensemo ya Facebook buna Ndizi TV News na Twitter tonyole buna @Ndizi TV News na YouTube tonyole buna Ndizi TV News na kwaraganirie atari make igogendera ko baime nkoirana ndaseke kikiribusyo nkomanyenga narariaya na kwaraganirie na kwaraganire naende ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita kerotoko ya chakabo igokoro ase county ya Nairobi abwigoro Kenya nigo ya nyare tukoba kego chengera obosibole abwaso murai bwense atebetebuna abwo asegeti kya Uhuru Gardens boigo na chekoigora museum abwasaba Kenya bonsi baranyare kwemanya na wesomya mange igoro yege koro osek ebikoro ao byaba Kenya bonsi mineti abantu bonsi kurochi county emerongene na isano na ibere engane yo nigo ya eto chinguru no murabe kya kya ODM Mosqueraila Molodinga uyote betanigerabe ekenyulie kia uchia saba Kenya na bali bonsi bakwiburwa imeyense ya Kenya waigo babirabu nigo baganiretie aba Kenya Christmas yekia no mwako moya bwebisyo. Let service be our inspiration for the future, end of quote. And with this message, I wish you all a Merry Christmas and a prosperous 2022. So we, therefore, Your Excellency, I want to congratulate you in front of fellow Kenyans here for the work that you've done that will only be recognized many years after you've left office. So we congratulate you. I thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Na baroki wakuru ase skuru y'abamura ya iku imeyachuka nelia y'abanyaroka ya PCE Kampala nigo babetereri wakuru ase chiskuru cyabo magega y'umuriro gwateka na gusamba chidom cyabo gose chinyomba cy'uburaro bona bayibuli nigo besokire na gutebanga engane yotelie ndonge na nigo baganiria machibu kurwa sabalimu abanene ngani kige kwirira emerero etarakiana ase chiskuru. Hata kana kwamba tuliambiwa tutaitwa mkutano na hatukuitwa, tulitoa hizo pesa na uchungu mwingi sana, ili hali wengine hata hawakuweza kuwafikiana. Lakini wakati huu ambao tena tumesikia janga tena limetokea, tumefika mahali hapa, lakini hakuna suluhisho ambalo tunaambiwa. Hakuna jambo hata mkubwa wa shule atoke tu atuelezee ni nini kinaendelea. Na jambo la kwanza tunaambiwa kuna dorms zimechomeka na mattresses na nini. Hatuwezi jua hizo damages kama sisi wenyewe hatujajionea na macho. Tuna hofu ya kwamba kama shule inachomwa mchana na hakuna mwenye anajulikana mwenye amechoma, je, na usiku ambao watu hawaonani shule itakuwa aje? Tunataka principal atoka kwa hii hapa ndani akuja atuambie ni nini kinaendelea hizo. Hawezi kutanganya kila siku 14 days atapita na tuangalie watoto wetu. Mimi nilikuwa nauliza aje kwa sababu nimepigiwa simu shule imeungua. Mbona tunakuja tunafungiwa gate? Mbona wazazi tunaweza jaa hivi na imagine tumekuja haki yetu. Kila mzazi sasa hivi kila mtu wako na hofu, hatujui ni watoto wagani ambao wameumia hata. Noyo kabeire omo seneta Okakamega Boni Halwale nigo bona tebire aba waziri bali banyarete koba bagwikirana ase omoyega bo azimio la umoja imeyomo cho Nairobi oyo korekanita segeti ya Kasarani
banyare ko bagwetigie emeremo na gosoa ase siasa halwale nigo baigatebire buna enibe nyinge ye serikali nigo yatumegete elio kwaregania omoroberio yo bwa Azimio la Umoja mamincha nilichiko. Kama ya leo ya Jamhuri Day ni siku ya maana sana vile kila Wakenya wanajua, lakini tunalazimishika kufikiria mambo ya kisiasa ambayo yamefanyika wiki hii. Wiki hii vile mmeona, aliyekuwa Prime Minister Raila Odinga alikuwa na kongamano la kuidhinisha azma yake ya kuwa rais, ambayo ni kitu mzuri constitutionally na kisheria. But it concerns me kwamba kwa sherehe ya maana kama hiyo ambayo serikali ya Kenya ilitumia rasilimali za umma kumsaidia mheshimiwa Prime Minister, inaweza tumika mbali na kutumia vibaya ya rasilimali ya umma. Wamechukua afisi za serikali pia wakatumia vibaya. Na maanisha kwamba ile security yenye tuliona hapo haikuwa security ambayo ilikuwa ya chama. Hiyo ilikuwa state security. Jambo la pili, Wakenya mliona tulikuwapo hapo na wafanyikazi wa serikali, haswa cabinet secretaries. Peter Munya alikuwa pale, niliona Eugene Wamalwa akiwa pale, Kariuki alikuwa pale na wengine ambao walitajwa majina yao. We want to tell the president, hata kama anataka kuendelea kumdanganya Raila, haiwezi hiyo udanganyifu akasukuma mpaka akaleta. If they were functioning under the rule of law, we would have asked them to do the honorable thing, ambayo ni kwamba wakiuzulu waingie katika siasa. Somebody like Eugene Wamalwa, it is very clear kwamba Eugene Wamalwa has never had his heart in the ministry. He has always hanged there ili apate nafasi ya kufanya siasa. Nabamura batatu be familia yemo nigo babwate umuchando bugotanyara gutarabya maega yo gwakuno umuchando yo ekero barenge ang'emyaka 20 korengana na mamumu abo abamurabo nigo banyore tubaribya natamanye tingi keirerete abamurabo baye gwakwa umuchando, lakini korengana n'abanyagitari nigo bagoteba buna umuchando yo noro korende nigo ole achaji. Na vile niliwapeleka mpaka wakamaliza kliniki, utayaona, nikitaka kutoa mtaziona sahihi. Watoto walianza kugonjeka tu, hata uwezi elewa aligonjeka kivipi, unaanza tu kuwaona tu tofauti. Baada ya muda miguu ikaanza kuleta shida, sitafanya ile kazi nilikuwa nafanya ya carpentry, nashindwa kupiga jack plane. Hivyo mpaka sasa hii. Our symptoms are manifested at around 30 years. So it's a gene that men are carriers. Now, men being carriers, you can now you know why the only male are the ones who are affected in that family. Murigereria ayungati yari togenda to kwareganeria tuchigo kumanya na ende chigo chekoraga chinsa 10 cyabona mugoroba numerane noyo Minto Vincent Onyancha achigo kumanya yo amo na yanda mange mbuya mono gwachora kurigereria Ndizi TV getaseni na mbemo ime na isiko yorogongo rwagusi boigo obuna bwansu bwomugusi gendera gutubwate gwetera sensemo ya Facebook buna Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na YouTube tonyore buna Ndizi TV News twara oboligererio buya ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita.
subumu kusi nigo bono ya ni kirunde kerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nuku kigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo yekubikira ubumukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubulio bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro y'ogo chaka obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro y'abaria baikiranire neganka yabo y'ogokora obwonchoreria bw'ebirenko bigoro mwanchi omuligi nakwarira ririme y'omurubiri bw'esabari y'obwonchoreria omurubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 cya Mugaso imeya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Oreya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba mwanyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigaya mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia Lamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo mwiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia Mugaso tunde baba ngai tenga kintoke moiwe Kiremambia yamatuko yiwike gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe to gochakeri ritukuliao ase obwansu tomede na manga koraganire kuritukulia igoro nobotko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no moda de na ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona infe mwanjo muri rintura gotika maiga imana tunoto kwa vitamin D gete vitamin D urubyo no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki wechero bneri ya Kamiti Maximum Prison egitire Iga mineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na rogo to tweet ase at Ndizi TV
news ine tokonyora uchumbe yao asinjira yobukirana boigona bagotonyara gwetera asinjira ye SMS osebalimo gutorora kurwa sinsemo chama chengumbwana sesimole tokoroka diaspora amagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeja Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange obe Yereria egosori yokwegia ya Nyandoso imeya Ndizi TV kera rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchakira chinsi ikomi cha Maragoba. Nyandoso imeya Ndizi TV. Umurobiri uko bwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13